Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Fazaneriji. Pred nami je torej zadnje dejanje 13. kroga prve lige Telemach. Mura nocoj gosti vodilno Celje. Jasno je Celjanom, ki imajo kar lep zalogaj pred zasledovalci na lestvici. Danes tudi pripada vloga izrazitega favorita. Mura je v tej za njih zelo turbulentni sezoni zgolj pri 8 točkah in po 12 krogih na skromnem predzadnjem mestu. No, z današnjo zmago Domžal proti Olimpiji, zdaj Domžale tudi točkovno izenačene z današnjimi gostitelji. Tu sta oba trenerja, Albert Riera in Darjan Slavic. Vse bo počasi nared za pričetek tekme, glede na to napoved, da se bo tekma vendarle nocoj v Fazaneriji razživela. Njeto do strela in gol! 1-0. Celjani vodijo, ravno ko se mi je zazdelo, da se lahko tekma razživi, in takoj zadetek. V 24 minuti Juanjo Nieto, njegov tretji gol v državnem prvenstvu, potem ko je Mura imela tisto obetavno akcijo po podaji Bobičanca, pa v naslednji akciji Celjani do zadetka. Juanjo Nieto, torej uspešen 31-letni Španec, ki igra svojo drugo sezono za Celje. Čim je le za hip popustila zbranost v obrambi, takole odlična reakcija Lisakoviča, najprej dolga podaja Avdulija, potem pa je Belorus takole spustil žogo na pladnju za zaključek Njeta, naslednji pa je vse skupaj znal unovčiti in takole premagal vratarja Dermastio, ki je bil nekoliko prekratek. 0-1, torej Bobičanec, odlična podaja, Vizinger, 1-1, krasna podaja, odličen predložek Bobičanca, 1-1. Dolgo smo čakali, da se kaj zgodi, precej šahovsko partijo smo spremljali do tiste podaje Bobičanca, potem zadetek Celjanov, 24 minuti, le 3 minute kasneje odgovarja Mura z zadetkom nekdanjega celjskega napadalca Darja Vizingerja, 1-1, torej zdaj v Murski Soboti. Še enkrat prosti strel, res jajen predložek Bobičanca, Vizinger pa je seveda še kako nevaren v igri z glavo. Brez možnosti tokrat Jean-Luc Leban. Tretji gol za Vizingerja v tem prvenstvu. Žoga za Šturma, takoj mu diha za ovratnik Fat Sana. Šturm še naprej preigrava, dobra poteza Šturma, ki se je odločil za strel. Ničnik, dobra podaja, tu je zdaj Kvesič, priložnost za Celjane, Kvesič se je odločil za strel in dobro je bil postavljen Dermastija. Ostaja Šantulin zvezne vrste, prvo sezono pri Muri, bivši nogometaš Domžal, zdaj priložnost za Kasala. Izkazal se je Jean-Luc Leban, Krupič, Kvesič, nevaren predložek Kvesiča, priložnost za Kovačeviča. Izid ostaja nespremenjen. Prav na takšne stvari čakajo nogometaši Mure. Tu je zdaj Vizinger in gol! Gol Vizingerja! Tam so skočili prav vsi sklopi Mure. Objem Vizingerju, bivši napadalec Celja, danes dvakratni strelec, in ali bo tale 13. krog nesrečen za Celjane. 82. minuta tekme, Mura v vodstvu. Celjani so bili tisti, ki so konstantno napadali, iskali pot do zadetka. Mura je bila potrpežljiva in dočakala svojo priložnost, ki jo je zdaj izkoristil torej ponovno Dario Vizinger. Medtem se dogaja zadnja menjava pri Celjanih, iz igre Daniel Šturm, vstopa Ivica Vidovič. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Bobičanec je seveda tisti, ki zna takole najti soigralca
Dva bivša Celjana, Vizinger in Bobičanec, upletena pri obeh zadetkih danes. 2-1. Poglejmo še enkrat, natančen diagonalni strel Vizingerja, prekratek, tudi to sezono odlični Jean-Luc Leban. Zdaj lahko... Žan Karničnik, poraz proti Muri. Verjetno ste v vašem taboru precej razočarani, glede na pobudo na igrišču bi zagotovo lahko iztržili več kot poraz. Pa ja, mislim, da je ena tekma, kot ste videli, kakšna je bila izjemno. Nekako težko smo igrali to našo igro, ko smo igrali do sedaj. Tudi samo igrišče ni to dopuščalo po sredini, ampak vseeno. Ne sme biti to izgovor, moramo se prilagoditi, moramo najti neko drugo rešitev, mogoče tudi več prek centre šutov na koncu tekme. Smo imeli dva napadalca noter, ampak ja, danes dejansko 2-3 kontre, prekinitev in evo, Mura je zmagala. Je lahko morda današnji izid nekakšno opozorilo oziroma kazate na to, v kako zgoščenem ritmu igrate v zadnjem času? Pa mislim, da ni neki problem ta zgoščen ritem. Vsi smo navajeni, kot sem rekel že zadnjič, da imamo nekako dolgo klop, ampak ja, enostavno smo Muro danes sami vrnali v igro po neki prekinitev, ker v prvem polčasu si dejansko niso ustvarili nič. Ampak ja, to je nogomet, trebamo se izboljšati, trebamo biti boljši, tako ko nismo bili do zdaj najboljši, verjetno zdaj nismo najslabši in ja, gremo delati naprej in čakajo naše veliko tekme. Žan, hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala. Darjo Vizinger, najprej čestitke za 2 zadetka proti Celju in pa seveda zmago. Kakšen bi bil vaš komentar po odigranem srečanju? Ja, hvala na čestitka. Samo to niso samo moji goli, celotna ekipa danes. Pokazali smo res, da smo ekipa, vemo proti kim smo igrali, vemo kakva so ekipa, znali smo, da bomo morali odgarati to tekmo pa izkoristiti svoje šanse. Na koncu to smo naredili, njimi nismo dosti kaj preveč pustili v napadu, tako da moramo biti zelo zadovoljni za našo tekmo. Verjetno ena redkih stvari, ki ste jo danes pogrešali, je kakšen navijač več na tribunah, ampak s takšno predstavo, s takšnimi igrami boste zagotovo lahko privabili še več ljudi na stadion. Seveda, če bomo dali, vemo kakvi so ljudi tu v Murskoj Soboti, vemo, da živijo za ta klub, če oni vidijo, da se mi vsako tekmo borimo, da damo 100% od sebe, prišli bodo na tekmo, dali bodo nam podporo in danes je to tudi zmaga za njih, ne samo za nas, tako da gremo samo naprej. Na preostalem današnjem obračunu so Domžale uspele premagati Olimpijo, s čimer nekako hranjajo stik z vami, sedaj prihodnja tekma ravno proti Domžalam, verjetno zelo pomembna za vas. Seveda, vsaka tekma je pomembna, vsako tekmo gremo na zmago, gremo vzeti pike, tako danes kot naslednji teden proti Domžalam, tako da ne ukvarjamo se preveč z drugimi, gledamo na sebe, vemo kaj zmoremo in gremo samo naprej. Hvala in srečno. Hvala. Mr. Riera, your first loss of the season in Prva Liga Telemach. What went wrong today for Celje? Well, first of all, I have to say that I promise you after the game that I will come happy. I think this group, what they've been doing in 23, 24, this is the 24 game in a row, what they've been doing, I cannot be unhappy with them. I told them now. I cannot be angry with them because they've been doing amazing. And now is the moment that they need even more a coach. When the wind goes for, everybody follow. After one defeat, we are not used to the defeat, so that's why they are so angry and unsatisfied. But football is so beautiful that it gives you again, in 3 days you're going to have another opportunity, we're going to have cup and then on the weekend again, and this is doesn't stop. So when you win, you have 24 hours to enjoy, and now we're going to have 24 hours to eat this defeat. So that's what I'm transmitting, what I'm saying to the boys. So I don't going to let them that they are with the head down. It's one defeat, and when it comes bad news like in life, you have to take them positive, because maybe it's a good moment to have one lose. Maybe that it will give us this boost that we're going to need again. And nothing, take it as a positive. Looking back at the game, would you say that it turned out to be more difficult than expected, especially regarding the unpredictability of the opponent? Well,
Football is about effectivity because, you can have dominancy, you can have, today was not a comfortable game for us because they were waiting for us, waiting again our mistake. This is the way how they play the opponents against us, but this is fair and we knew that it's going to be like this. But if you analyze the goals, the goal one is one set pieces, one free kick, and another one is one present that we gave to them. So the goals, and they shoot 2 times to the goal, or 3 times. So at the end, this is football. You need to be effective. We had our chance with the 1-0. We needed to calm the game 10 minutes. It wasn't like this, and then we conceded, as I said, from one free kick and one action that we shouldn't lose that ball. But this game is about mistakes, and we are doing also mistakes. We are not perfect, so accept it that today was this day like this, and nothing. Head ups. We don't have any doubts on the way. The problem in football is when you have doubts on the way how you play and why you are not getting results. But we don't have this problem. We are happy on the way how we are managing the game. But definitely today it was after the first we needed to score the second or to calm the game, and straight away we received this goal that it was a little bit the key of the game that we led them to come back again into the game. But I repeat, on the way that we are playing, we are satisfied and we will keep going. Thank you very much and good luck. Thank you. David, čestitke za zmago proti vodilnemu moštvu lige, vašo prvo na klopi Mure, verjetno ste lahko prezadovoljni z današnjo predstavo vaših fantov. Ja, predvsem v obrambi, ne. Predvsem v fazi branjenja smo bili res odlični. Pustili enemu Celju zelo malo. Tako da ja, jaz mislim, da z tega vidika zasluženo, da ne zmagali. Vesel sem za fante, vesel sem za trenerski štab, ker to smo rabili. Upam, da bo zdaj boljše, po eni strani pa smo spet na realnih tleh, na koncu smo še vedno 9. Tako da imamo še pa marsikaj za pokazati, upam, da bomo vstop poneslo. Omenili ste dobro delo v obrambi, sploh pri drugem zadetku je bilo to zelo dobro opaziti, ko je, mislim, da Petrović tam ukradel žogo, jo podaljšal na to do Bobičanca, ta pa je izvrstno zaposlil Vizingarja za zmagoviti zadetek. Ja, ni bilo planski, da bi se toliko samo branili. Je bilo pomembno tudi danes, saj za nas, da bi ta osvojena žoga, saj z 2-3 podajami več zadržali. Tu smo roko na srce bili slabi, oziroma tu moramo biti boljši, ampak na koncu se je šlo in ja, na koncu nimam kaj fantom očitati. Vem pa, da so boljši v tem segmentu in to tudi želja za naprej. V prihodnjem krogu igrate z Domžalami, neposredna borba za 9. mesto, zelo pomembna tekma verjetno. Ja, prvo še imamo v četrtek pokalno, tudi zelo neugodno v Dravini, pa potem bomo komaj premišljevali o Domžalah. Dejansko, kot sem že prej povedal, moramo stati na realnih tleh, to potrditi in to je v nogometu najtežje. Še enkrat čestitke, hvala in pa srečno. Hvala.